RPC Kauhan Kumthar ani ni na rui che kahong vlog reng ani buhin do me ka sangwal hai chalai pasal hai ni bu anthura mehe parung RPC Kauhan Kumtharlom ani hina ani dibikin bundo me bundo me ka hita ka do hai hi voksa pa hai na hi thalai nu hak khai hi nakile seng hian so vong dia ni kan thalai nu hak khai an bai tan me bai tan me he nu ha khai hin seng he phak masa akhom masa khom nu nu hai dale atiomo lo so 5 anin felen anin dale atiomo no puin na ngai tha hilahin voksa fathaino hai arsa fathaino hain silsa voksa silsa arsa asan oh he Andoru mana Sami som hiparuk Kumtharlom ani hina atani hina rui che parung RPC khang kai thang na sin poi mo ta ka tho me kan parung RPC an hoi mu ron che muk dung ne ron che muk ala fanole Lajing le An hơi nuôi
นี่มาแสดง vet timte Yes. time Hindi ko min do tayo. keke as annau le tula keng no hai khom hola he saropi voksa duhan voksa silsa duhan silsa hi thalai hai hi a senior de ni an ni hi a senior de kleng so pa thang lo ni hai khom hi thathe ni o YouTube channel la tin dong hùng lấy rồi ok nu hak Jennifer bung na kim rồi che azat ve khop ta azat ve tin ne ka choman ni te kan chalai hai hi Siapa? busem mesem ani hi bule me mata de mesem Ko le ngoma ko tirpe ko ka hung lo khop dei ta hilain pisan hi ma im ai rui che hin ni kiti ding do me din Nik kalun. ole lo hi tangwal pulal mat mu ching oma im ai kum thar mang hi lo mi in hoi tiam an hoi ka ti lo hi kan nu ha khai kan thala hai shop an ni tleng shop ting pangai volunteer to pan sel da ni an me khom tha the to da ni hilai ni lang ha ke ma im ai rui che in dikitiam Anik talo ana jo ka fa ron theina ani lo Imu sulni ngati. member hi zali kan sing chatano do athina parung apisi ha in som serile pane kan ne khapo kha tuta chuma sang som hi paruk ruiche ehung sulang the hai chini